Deci za laku noć. Lepotica i zver. U jednom malom selu okruženom šumama i planinama živala je lepa i plemenita devojka po imenu Bela. Bila je najmlađa od 3 ćerke siromašnog trgovca. I dok su njene sestre sanjale o bogatstvu i raskoši, ona je volela jednostavne stvari. Šetnje prirodom, čitanje knjiga i brigu o drugima. Njen otac, iako radan i pošten, jedva izdržavao porodicu, ali njihov dom bio je pun ljubavi. Jednog dana, trgovac je dobio priliku da otputuje u daleki grad kako bi prodao svoju robu. Pred polazak upitao je svoje ćerke šta da im donese. 2 starije, Alisa i Marta, zatražili su skupocenu svilu, bisere i zlatan nakit. A Bela se nasmešila i rekla: Oče, sve što želim je jedna sveža ruža, da podsjeti na lepotu našeg vrta. Put je bio težak, a trgovac je jedva prodao svoju robu. Na povratku oluja ga je naterala da skrene s puta i našao se u gustoj tamnoj šumi. Izgubio se, a hladnoća ga je sve više obuzimala. Konačno ugledao je svetlo koje je dopiralo kroz drveće. Bio je to veliki dvorac, tih i misteriozan. Unutra nije bilo nikoga, ali sto je bio bogato postavljen, a vatra u kaminu gorela je kao da ga neko očekuje. Prespavao je tu, a ujutru, pre nego što je krenuo, sjetio se Beline želje. U dvoranskom vrtu ugledao je prelepu ružu i, ne mislići na posljedice, ubrao je. Odjednom nebo se smračilo, a iz senke iskočilo čudovište, ogromno sa kandžama i očima koje su sijale poput žara. Kako se usuđuješ da kradeš iz mog vrta? Zaurlao je zver. Trgovac, drhteći od straha, ispričao je svoju tužnu priču i molio za milost. Zver je nakon dugog ćutanja rekao: Možeš ići, ali pod jednim uslovom. Jedna od tvojih ćerki mora doći ovdje umjesto tebe. Ako ne pristane, vratit ću se po tebe. Kada se trgovac vratio kući, ispričao je šta se dogodilo. A Bela, čuvši očaj u njegovom glasu, nije oklevala. Ja ću ići, rekla je odlučno, uprkos molbama sestara i oca. Dovedena u dvorac, bila je zapanjena njegovom lepotom. Visoki stubovi, knjiga bezbroj, čarobni satovi koji su sami odmeravali vreme. Ali najstrašnije od svega bila je zver. Iako se plašila njegovog izgleda, ubrzo je primetila da krije nežno srce. I svake večeri zver je dolazio na večeru i pričao joj o svetu, o magiji i svojim tužnim prošlim danima. Bela je shvatila da je on bio čovek, proklet da živi u tom obličju, ali nije smela da ga pita o prokletstvu. Prošli su meseci, a Bela je sve više volela zver, iako joj nedostajala porodica. Jednoga dana zagledala se u čarobno ogledalo koje joj je prikazalo da joj je otac teško bolestan. Zamolila je zver da je pusti da ga poseti, obećavajući da će da se vrati. Ako se ne vratiš za nedelju dana, rekao je zver tužno, ja ću umreti od tuge. Kada je stigla kući, njene sestre su bile ljubomorne na njen raskošan život u dvorcu i pokušali su da je zadrže duže. Ali Bela je sanjala da zver umire i shvatila je da ga voli. Pohitala je nazad, gde ga je zatekla kako leži slab
i gotovo bez života. Ne umiri, volim te, plakala je grleći ga. U tom trenutku magična svetlost je obasjala dvorac. Zver se promenio, krzno je nestalo, a umjesto čudovišta pred njom je stajao lep mladić. Prokletstvo je slomljeno, rekao je. Samo prava ljubav mogla je da me spasi. Ispostavilo se da je bio princ, koga je zla čarobnica pretvorila u zver. Belina ljubav ga je oslobodila. Vratili su se u njegovo kraljevstvo, gde su proslavili njihovu ljubav, a njihova priča ostala je zapamćena kao dokaz da je prava lepota u srcu, a ne u izgledu. Čiča miča i gotova priča.